Tlej smo v Ščihah, do nas smo prišli gledati Ano Tinčarjevo, Ana Gubana, ki je bila žnidarca finita, se je pravilo enkrat, proprio te prave, tiste te najbolj kekso. Ona je šivala vse obleke za ojceta, abiti da spoza. In tako nam povija, kaj nucala, in kaj što življenje je bilo, tiste življenje od žnidarcev enkrat. Mestra taglio e cucito. Mestra taglio e cucito. Diploma di mestra. Kada ste začela šivati, Ana? Kad sam imela 14 let, sam se hodila učit. In ta 4 leta se učit, in ta potle 18 let, 17-18 let sem začela sama. In kje ste se učila? Tam v Ladi, Marcella, tam tukaj so bili, ko se dija? Sturam, ki so bili mežnari. In ona je učila druge žnidarce? Ne, ona je šivala za klijente. In je tudi... In smo hodile se učiti, če jih ni šivati. In se zmislite, katero riječ ste zašilate prvo? Vem, sanjala za reč. Moja passione je bila kikje za spose. Povejte nam, kaj ste kikje ste naredila? Za katero ste naredila tle v vas kikje? Tle v nas vsem kikje. Kje ste kupovala blahuva? Sem imela kampionario. Tam me so nosili. A kar ste zbrala? Si. In recimo vaša prva makina za šivat, kje ste jo kupila, ko ste jo imela? Mama mi je kupila, tista Singer Semplič. Potle, kar sem začela sama šivat, da sem kupila tisto, ki avtomatika. Tisto, ki smo videli, da pri vas? Ima že tarkajlije? Si. Kaj nuca na žnidarca za opravnje dijelo, recimo? To prve dijelo škarje. Škarje, anilo, net, bastidure, net, insomma. Ma je bilo lahko kupiti tle, ali sta hodili duče dat? Duče dat. Se je kupovalo duče dat, da se zmislite, dokaj je buti? Queste reci sono miel tapar, tu si je Pur tapar škofu. Sono miel tapar moce. Tam po Bonija so bile butije vsaka vrata. Allora, kar so vedeli, da smo rikjedli, so provedli. So prinesli. Vi ste bila žnidarca, ampak tle ste šla v te fine reči, recimo v take lepe obleke. Ma so bile druge žnidarce tle v vas? Si, so bile še dvije, kaj ne? 4-5 so bile žnidarce. In tam žene za domače reči so znali vse žene narediti same. Caricollo parsita un baton, ali pa skrajšati, ali rop, ali kje takega, so znali same runati. Ampak tle so bile, so bile žnidarce, ki so proprio runali obleke. Jih je bilo nekje 3, 2 bile hore. Silvia, Tam Zecovih. In tapar budajki, niko se je klicala, ki šla Olgica, in tako tiste so bile proprio, ki so runali obleke. Tiste so bile profesioniste. Ampak tle so bile dvije, ki so runali pa kutre in materaše. Sì, adesso le same mestieri. So nosili od vse doline tle runati tiste reči. Kutre in materaše. Kutre so imeli talar na pošto za šivat skuvat tiste prešitve, ki so naredili na vse križ, in materaše. Prej se je moralo uno lepo skup so uvarili, da rata mehna, tako da so jo deli noter, in tada so deli, da bo po vsi accompagnano. In ta so deli te drug blek, na vrh, te drug in ta so zašili. Da je bil kavalet, da se je moglo od dole eno zgore šivati, imaš na roko. No vi, Ana, ste šivala take majhane reči, kar ste začela? Normal. Ja, normal. Kar so vam nosili, da muza šivati? Si. Ana, vi, kaj ste šivala, kar ste začela šivati, recimo? Vseha? Si, kar so vprašali. Kar sem začela šivati reči, bo important, allora sem šivala tiste na rbuj.
I se zmislim še kakšno šfilato vaših oblek, si. tole se jo zmislim, lepo sem bila nič do špijek, sem prišla si. vas gledat vaše kikje, lepe, Sì, ste sì, bila Smo zašila. imeli vestiti da sera, vestiti da matrimoni. Ma ste imeli ljudi, ki so vam pomagali, Garzone, ti sai che se hodile učiti. a so se hodile učitele k vama? Sì, sì. Puno od njih. Za dosta dosti jih je bilo. Allora, kad so se oženile, so pa šle pa druge. Ja, Meštirje, meštirje. mestieri je. Če se ima roke zlate, naš prođect se kliče zlate roke. Zlato. Če ima zlate roke, Od moraš. Ruanca so bile ne dve ali tri. Tri od Ruanca. Ozarbeča. Lučana hodilo, a potom ta Lučano, ki je oženjena Dubarnac. I taki hode vsak dan okoli narediti, če me špije, tako me sklinu. Ankera kikja, kero se zmislite nerbuj, kera se vam zdi, da je bila te nerbuj lijepa, za koga ste jo zašila? Imam tu la me pride gor imam vse fotografije. A, vej, nam pokažete. Sì. Kaka je bila? Zelo široka. Ne vem, do smetru roba je bilo. Ma povijete lepo, kako se šiva, kako se je začelo, če isti manj blago, pridem tle k vam, počem mi naredite eno kikjo. Delo sem storila zmočiti, je bilo coton. Anzi ne pa sfumare se je klicalo, sfumat col vapore, no? Če je bilo unasto. Ma sfumare col vapore, kar nije bilo še ferro a vapore, kako ste delala tiste? Ma kroculo in da hor sopres. Če ne se stisne, blekanta potavljati. Sì, bilo nima za vapore. Ja, am potle, Še to prve delo smo morali vzeti mjere. Ja. Tiste, ki jo To prve delo je nareto, ona sulla taglia. preciso. Dok ne Sulla obede, taglia. to kar se kupe do butih i standard, te ne nareto, ta potem će biti stroji. Invece ancora sorunal, Allora che arriva a scuola d'Italia. Anciaruje, tako vam se reči. La prima base è la taglia, si dice, il torace, però il controllo del seno è un'altra misura. Il torace è qui sopra. Ja, tle. Qui Tlekor, sopra, ja. Fatto Da pod pasko, recimo. lento, ecco. Ja. Ma dopo la misura di controllo è il seno, se riesce, anche se una modelli, se già comprende il seno, quindi Mora biti non comunque serve bolj la široko. misura, se danni esagerano allora si prende il controllo. Potle je bilo tle v La pasu, vita, il bacino, dol tle, kako se kliče tle v fianke? bacino. Ja, no, mi naprej po nas. Uj. Huj, Ui, huj, po huj. slovensko. Ja. Am potle, ste začela rezati, ste pa Dopo ste... le misure di controllo, te che mi sono Ramana, spalle ja. costruito, oppure te che mi usche, la posizione del seno, insomma, le misure di controllo. Pa če kaj še ne imel na ramo, buj visoko kot Anche. drugo. A daj, Sì, a tutti. i Če difetti. ne pa ta predijo pletete na kakva. Ma ste živali al moške reči ali pa ne? No, no, solo da donna. Samo da, ma je bil kaj sem kje živel moške reči? Sì, sì, Ah, ja. dopo ne sto ne così klicu. Valentin. A, ma so bili možje, ki so Možje, šivali za možje, može. ja. A žene so šivali za žene, ali pa... Na dan tle u vas me je bil star. Bil že star žnidar. Za može. Moj nono je So bili je bil vse žnidar za bože. misteri so bili tle u vas. Sì, sì, tutti i mestieri. Še perfil pjesmo je bil na redu. Lučano. Ki je budilni. Tam naši vasi bijela voda. Snidario siva kupo navadi, snidari, nimar smogli, presrajci se mraz. Kampoj se mraz strpi. In dosti let ste runala za žnidarco, dosti let ste bila, allora, od 18 let naprej. Stirljata sam se učila. Ja, am potlej dosti, celo življenje. Sì, Am dosti cajta, recimo, kada ste renjala, ali šivate ando naše kijeki. nimar. Šivate se le? Adesso in amore, però, dok me se tresero, che se ne arrivano, le che se ne rochevano a forza di riesa scaglie. Tu l'hai difetto di lavoro, Ah. perché guarda qua questa. Ma skarje so velike, majhne, kaj skarje? Sa che so, tiste mica ne so za kar se šiva, ante velike so za rezat. Sem model naredila di carta, sem correggila difetti della persona,
Anta san riesala. Am passat la segne, uguale, anta te Karto se za špilal, ona, blek, spilal da karto, je model. mir, Anta smo uguale passal segno. kraj do, Anta sanno riesala pustila cucituro, anta notra si passalo segno stin tuzen krajen, da si zelo proti segno prije. Ampak tle ste začela šivati. In doskrat je prišel človek k vama za... A dan je bil normal. Znači, modifija te Pašević. Ma sam puno učila presivati tam u laboratoriju, ne sam učila tu baš Italiji, non tu. Kje je bilo te zadnje? Edu, Marke, Nelle Ancona, Marche, giù negli Abruzzi. Civitanova. Kada kad ste bila mlada, ste šla dol? Sì, preko sam se ko znala moja mužado lì, a San Benedetto del Tronto. Allora vi ste se navadila, ste ratala maestra di taglio e Sì, cucito, andata ampak tle ste šla sì. proč? Ma così l'ho ucciso, ho messo la ditta che va da Venezia, Il mestre, Mestre, provincia di Venezia, hanno messo così alto che corlo. In dos let ste tole delala? Puno. Vado, dok se nije ženila. sì. Ampak tle ste prišla tle? Potem smo ljuti, ker sem se znile, ki smo imeli in coppia, smo bili in coppia, allora smo odprli negozio e sartoria a Civitanova Marche. A dol ste imela? Mhm. Ampak tle, kada ste se vrnila da mude, ste imela tle laboratoriju? E non è più niente trattalo. Non si può Čakala Antonello. Ah sì, ecco, sul più bello che il suo se, San Giacala mojih hči. Anta ste se vrnila Da tle? ne samo lasciare pochi sono strapazzi, perché devi fare di notte quando hai le date di scadenza e non è facile il mestiere. Ja, če ste pa tak. Do dveh po polnoči prišel. Celo noč. Kar so hodua. In tako ste zapadla vse dol in ste prišla gor. Pa se nazaj da In Mundia. tle ste imela I vaš pa laboratorij. subaj doli, ale da Mundia. Ampak tle ste odprla pa tle. Ja, sem si bara dol, kar sem mogla. Tala ditta, ta zmestre, ki so ravnate le corse d'Italia. To bili trije corsi. A da ni bil za se navaditi domače reči. Uso casalingo, uso Ja. domestico. Primo Potem- corso, potem secondo uso drug je bil professionale. za come mestier, a na drug je bil pa za Perfezionamento. mestro, perfezionamento. A ta ona je naredila vse trije, da so videli, da je Ah, pa Cettati più la maestro. četrti. Terzo perfezionamento, il quarto era per In takrat l'insegnamento. so videli, da gre lepo, in da so jo vprašali, jo prijeti, ravnala tele korse, samo te tode. Iz Pietre, učene vrhu, je tam pogoni, tako. In tako tada so jo vprašali, kdo, ja, niso imeli mestri, però so imeli puno, je bilo puno čez mes Marche, Abruzzi, to. Allora so bili dva poba, ki so hodili pisavati tele čečeče po hišah, in takrat jih je bilo in tako, pa so naredili kors. Almeno 200 che morlo vedi, la metà in corso. A dan od tistih je bil tisti, ki potal na ženile, ne od tistih. Pescatore per sud. On je bil oskador in delal, Tisti, ki sa tisti, ki Produttore. Produttore. Ona je pa učila. Tako je bilo enkrat, in do nas je nazaj tako, da moraš ti proč čez dela. Saj dvakrat imaš da je se kanjal. Po ta zadnje leta, kar je začela Anja hči, ki se je učila do... Ja, ona je tudi, Ja, allora, tutti ki je delala škola d'arte dove, ne poteš reči v Venecijo, na akademijo, pa ne. In te začela ravnati samo tele, za spose, za novice. Allora so brali model, pa so šli gledati dove sbutire, dove, dopo so costare milioni na chicchia, tanto voi, bisogna so šli kupe, so šli gledati, centakalo, pa ona figurine, ne. Allora kup blek, pa nesle, te zmijere, pa je bilo narediti. Zadnje leta je samo tiste delate zadnje leta. A rekam, ki so bili za narez gorom, se ti se reči. ste vi ravnala rekame. Sì. Anche pa šlo postati manj kot na pol. Da se kar so šivale, so imeli nimar silo.
Kar so finili narediti zašiti baton ali pa kakor drugo reči, kakšen štih. Da so pocukili tolo nit, da se lepo stisne, da so nahodili gledati, kje so škarje, kje so odrejali, so njima odklali zoban, da se je trhala nit. Tista nit je bila zelo močna, zato se ni moglo je utrhati samo z rokama ali pa s parkjem. Allora je bil tel filo fort se je klecil tista marka, v tiste nit. In imela noter, je bil roket, se je klecil, je bilo hladove, naredil kot na špoje, kot na špoje je bilo, da je bilo zdaviti tala nit. In ta otroci s tisto špojo smo naredili po talano norčuvijo. Smo vzeli telo špojo in da smo jih narezali okoli da se ne bo puzalo, in da smo taknili skozi en lastik dolgih. Smo šli čeh mehanik od tisto od biciklet na nedavno staro kameradarjo, in da smo zrezali flete, da je pa šlo celo okoli. Je šlo skozi, in da je bil en cvekič, da potem kraj, da je držal, in celim krajem smo delali pa en baton. In da skozi, in da na palčico, in da smo zavili, tel baton je servil za da se puza. Da smo zavili puno krat, in da smo delali na tak, kar se je pustilo, in da je začelo barleti, in da je letelo to, da je moglo, kakšen, kar se je obrnilo okoli, ki je bil krat.